Neke atu I te ruarau mano tāngata kua whakamātautau I te Rauemi Pōti Hall a te reo tātaki nei. E kia nei ko te kāpehu Pōti, nā reira he raraunga wā mātau I nai nei e pāna ki ngā kaupapa nui ki te hunga Pōti Māori me te tokomaha hoki o ngā uri Māori kua oti nei I a rātou te kāpehu Pōti te whakamātautau. Anei rā ngā tae pito a tā tātou teo tōranga pū, ara a Irena Smith. Kei te kaha ngā whānau ki te whai oranga mō rātou. Engari kei te tino rongo te nuinga I te taumaha. Te kaumārua ōrau o ngai Māori kua oti te whakaki I te kāpehu Pōti. Toko maha ke ngā wāhine I ngā tāne, engari anō mō ngā iwi katoa, ko ngā tāne ke kei te tino whaiwāhi atu. He rauemi a Ipurangi tēnei, nā ko nā pea kua tino tautoko mai te hunga rangatahi Māori. 5 orau te rerekētanga I ngā rangatahi no ngā iwi katoa. E ai anō ki a ngai Māori ko te wehenga I waenga I te hunga whairawa me te hunga pōhara, tai atu ki ngā pikinga utu, te take nui. Ka whai atu ko te ao ohanga me te mātauranga. I think everyone's finding it a bit tough. Nothing's affordable. I think young people are struggling. And I think older people are struggling. Only the one got no job, they're the one struggling. But all the one got a job. They're all right, they're doing well. Just everything really, everything's just too high priced and we just don't get enough to, pay for it all really. When you say affordability, like, look at the prices of houses and that. Not many, how are people meant to save? Tērā anō te pātai ki ngā kaipōti, mena rānei ko whakarerekehia ngā kōrero I roto I tēnei pukapuka I tā rātou pōti. E oe whātekau māwaru ōrau o ngai Māori iki, kaore. Ka taia tonu te whakaki I te kāpehu Pōti, kei runga I te whārangi a te reo tātaki. Whakaki ia kei te hea rohe Pōti Māori koe e noho ana, ka tahi mātau ka kite he aha ngā whakaaro a tēnā rohe me tēnā rohe. Irena Smith, Te Kairere.